tilapia at buro king kandaba, king masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Kanya man nasusubo nga chiko kanina. Oh. Bisang payawat. Oh, kabang susubo yan, maganang mamag-comment. Kahit kula po rin yung comment yo, opo, reni pong sisyo. Reta pong kikatamong taladugi na, o yan, abe ko, nga na, ana nga akong mag-review, kasakit, nga na, tutunan umisan, malalyari pa itang luluklukang kula retang reviewer ko nga natin kasing kesabihan kakaluguran. So kanong liklukan mo na bala mo itang lulubla mo naman kay sistema na rin kay kambuntok na eh. Shout out po ka rin kay katamo mo naman talaturo kay ni Holy Cross at o yan, maya pa kakatalamita tayo po Dr. Mark Pangan eh. Kaluguran da ka, reng 3 Alpha nga na. O reni pong kaya katamong talatugi na opo. Tinagon lang muna ang bukenin kaya katamong studio, live kakaluguran. O ini, dengalan da po rin Kapampangan na reni pong regional exemplary passers. Kaya ni pong kurso mo naman po ngayon Kaya reni pong registered criminologist tamo. Palakpakan tala, chula. Kaya ni kaya katamong studio. O, Choy, yasdag mulan I Mark Louie, Ali, Elisa, Joyce, Gatbonton, Edeline, Samson, Edison, Hernandez, Edna, Mendiola, and John Hedwig Rosillo. Aswelo da rin pengario. Kanyaman, ngara. Na reta pong pipagalanda po rin kaya katamong, o yan, magmasabal. Numisan, alwa mo rin pengari Noon yung giyang iba pa mo, o ratang kamag-anak mong pagmasabalandero guining kinabukasan na ning karelang laman. O yapi na po yung bunga yun yan. O balikan na ka, Dr. Mark, po bisabyan na makanyan, na reniwaring kaya katamong produkto, kaya nga ausanda mo na mga achiever, at ina kayo. O karetan mo namang kahit mo, board exam passer tamo, anong rate na ning kaya katamo kay may papasang estudyante. Actually po, baragul na pong baging bonus. Actually, yung pamagtap ng Mr. Cabral. Kasi po, may nikwakya pong 100%. Kaya rin kaya kaming repeaters, kaya kaming passing rate. Makanta mo rin po, may nikwakya pong overall 78% passing rate. At linob kayo pong top 1 in Region 3. Karing eskwela, ating criminology na 30 to 50 examinees. Makanta mo naman po, milob kayo pong top 8 buong Pilipinas. King ranking based on the PRC examination results. Karing eskwela buong Pilipinas na ating 30 to 50 examinees. Karangalan po kay kamita at midigdingin ng kaya pa pong bonus Mr. Cabral, kaya kami national top notcher. At rening kaya katamong regional passer, makanano la rin tila namang separate award kanini nga kwa. Opo sir, ma-award la po king Region 3. Ating mag-award po karela in Professional Criminologists Association of the Philippines, Region 3 Chapter. Papalakpakan tala, Choy-Choy, ating magpapansit po ta. Talaga ng achiever la rin kaya katamong bisita ngeni. Retang talato kita mong manalbe ngeni. Ay, Paulo G, intutuna, kempis sabihan na, o yan, sakripisyo. Migagaga kami bapa mo. O, bakit ako? Kitang minunang panahon kasi nakasagit ro kong magpag-aral anak. At anarugong kalibitan merugoy, bapa mo numisa saing singya. Uy, pamangan mo rugoy, taya. So, magpag-aral ka pa? Pangarap na mo rugoy ta, nga na niya. Uy, kakiula pureta pong, may manaring, okay, karela pong profession yan Abi, kitang kwento da, itang nag-working student ko. Anang akong mag-aral, bayo kaya rugo akiting bakal ko. Taga nang makipag-obra pa, makiutos ko pa. Keng kaya kang pamag-obra wali. Ibig sabihin, keng kaya kang pamag-gusal gening kaya kang nung nanong ikit ngeni. Ating abe sakripisyo mo katang pamag-aral, may working student ka. Nanong gawa mo ng ika mo naman na makataluki ka kening kurso mo ngayon. Mabaya, tutuo mo naman mabaya. Ako po, pasalamat ko pin po uling si important daw ko rin ka na akong kapatad. Huling ilan niyang dati may kasakit la pero inagjudaw nang yako po kasi ikwada nang mayayari. Ngayon yako ng college kaya kaming kay. Kami kakapatad. Talagang apag-aral da ako. At ito ginamit ko itang ganang resources ko na
i-focus king ka na ang pamag-aral. Huling pong talagang ginoon kaya ng third year ko po, third year college, huling balok po yan ako mayabi karang Latin honors. Medyo mag-apply ka ta. Dapat atin ko pong edge karang kasabayan po. Ginoon kaya po talaga ito. Piantun kaya, makananong kaya nga gawa. Ingega na ganap pong resources, atin, sinali ko pong libro, naman re-require ng eskwela. Sinali ko pong additional books, retang pang abogado, retang revised penal code, duling buri kaya pong i-enhancing ka na ang critical thinking. Huling balo ko po, potang may enhancing critical thinking mo, gamit may ito, bantang rangega na ganang question, point may nung naning pantunano. Makanta po. So kaya mo sabihin talagang kaya profesyon na yan, taga ng atin niya mo namang kaya, atin niya mo namang pamag-aral ka rin ng batas tamon. Uliping syempre, kaya po sabihin na makanyan kakaluguran, dapat makatono ka kaya tang critical thinking mo, yakabod memorization yan. Sir, iga mo manisbli ka rin kaya katamon talatuki, nung sakaling pakibalak da, naluban ng profession na ini, nanulawari rin ng major subject da, na dapat dang piadyan mo naman. Baka nitang rening manalbeke katamong estudyante, maginyang kaida. Mika hint lang, makanano de luban ng profession na ini. Kaya kami pong program at kaya pong anam boards subjects po. Aluya pong aldoy kaya kami board exam, sir. Bali, 600 items siya po yung take me. At kaya pong board area like criminal law and jurisprudence, forensic science, at kaya pong crime detection and investigation, law enforcement organization and administration, at kaya rin pong criminology area, at kaya rin pong correctional administration. Medyo marakal po, 37 major subjects in kailangan basan daring anak in preparation for their board exam. Anya, in pa mag-prepare po king board exam, then pong bisa mag-take board exam at mag-take kursong criminology, ali po itang after na ning graduation, karinta pa po mag-prepare. Yung preparation po, magumpisaya king eskwela. At ko pong ausan lagi, sabihan ko 4Ps. Prepare, 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 and prepare. Waling pong eta mo balo, nung kapilan tamo talaga preparado mag-take board exam, hanggat eta mo may pasar. Anyakin pong eskwela, manibatan po talaga yung kaya katamong preparasyon para nung baka nita, apasar tayo yung board examination. Karening kakatamong kay, mag-review. Dapat may kamalino mo naman. Kasi anggang ginano pang examen, lalo na kay civil service, takakit ko muna kasi kakaluguran, nung makanala po karakal, din pong magnasang ma-regular la. At itang peka primary na requirements, itang civil service passer ka. Minsan, akakit ko lang rin mag-comment, Diyos ko, talaga nilto. Talaga nilto, i-review ko nga, kabayat ng kabayat, lalo na di ba balik tamo gatang arithmetic nga kaya ka, Wally, anang nag-review ko, tinamak lang ang detang turo da rening kaya katamon tala turugin kaya, Holy Cross. Opo, kasi kailangan niya po talaga itang foundation. Although, ita pong exact question, may po dapat pantunan. Huling alayo po ka rin ito. Ela po, manula, na bala mo, akwadengan, alaya po talaga exact. Pero dapat na pong tandanan na yung foundation po talagang may importante yan. Tapos, retang pwede mong i-memorize, potang malapit na yung board exam, i-memorize mo lang, reta. Pero po itang concept, dapat balo mo yung concept. Uling potang yung concept, balo mo po, agyumang i-attack na ano yung mga klaseng question to. Maya pa bubuklat tayo muna po sabihan kakaluguran, ini pong kurso ngayon biglat na lang pong sabihan na hindi pong kaya katamon talaturo na tutuya pong komplikado. At ayan, kaya pong harapan tamo naman pong current events, huli pong repululog kayo ni pong karera nga rin, bukas pa kadwa, ila pong magbancho kaya katamo Diba? Kaya ni pong pisasabihan na values naman, lalo na nang tatakikyan nyo lang po rin, atin lang pong mag-excel lapin kaya karening academics da, nano naman pong iyang pangyo karelang naman, neng bayo la po mag-graduate at sakali pong ikware po yung karelang pangarap, sir. Kabang pakisabihin nyo lang po rin Kaya kami po kasi, sir, lalo na mumunang daily pressure pa mo, hubugan minala Kaya disiplina. Nyari ni kaming ROTC, ABMA Philippine Air Force, munang daily po yung disiplina.
Kuting estudyante sir, disiplinado, tuki na nga Pati yung pamag-aral na, gana-gana, tuki na nga po. At kayong values naman sir, lagi min sabihan karela, tukyan de. Yung kaya kaming core values na kaya kaming Holy Cross College, Santa Ana, Pampanga, Fides, Caritas, at Libertas. Deni, ilang karelang bakalan, otang ila, tsunoking karelang profesyon. Sana, i-embody dala at i-practice dala rin yung values areni. O yan, kakaluguran. Dapat yung pong tandanan, pakatandaanan. Ang yan pong, kasi ating amanong makanyan Usong nilob ng aking institusyon, kana na kaning kultura. Nung kultura da rin, ayan, makilabas tamo, yan naman gana-gana. Pero ating kulturang malaram, di ba? Ating kulturang mapanlamang. Yan. Ating kulturang, ano pong kayo hilig, mambuli, na kakita mo, babalitan tamo. Ingkutan ko kaya ka, anak, bala mo, walida ka mo, ning amano da rin matos, yung panabiliran dala rening, kaya kata mo pong kaya na kan, anak, kara, panabilin mi kaya ka, nung sakali man mong, yan, at tuna ka ken, liban mo na yung posisyon na yun. May kakalingwan itang ugali mong mababalo. Ang popay itang, nung makanano itang respeto mo ka rening, para mong tao. Ika, makanano may akakiting karera mo ngayon may tukang top notcher at bukas makadwas, sabihan mo kaya kami, mo buring PNP. O may pala, may buring luban ng pangapulis. Alin naman po itang buring luban, nang ating ko po nga kakita, mas masanting, pwede ko pa nga, i-improve kaya ping sarili ko. Itapon po, kaya BFP, pwede kaya pong improve mo rin yung sarili ko, kaya kaya Air Force. Etapo po kasi balo nung naning goal na ning ginukaya tami, itapong will na niya. Kaya ako naman po sabihan na balo ko ng malyarik yung daratang. Kaya dapat ko po talaga magtiwala kay Ginoo nung ko rin na ako dala, dapat tagip ko nung ko talaga magamit. Itapo. Kaya po, close nung rin ko kasi kumapin po balo. Itapo. Iting ka na ako yung Ginoo nung rin na ako dala, dapat kong gamitan itang bimiyan ng kabyas ng kanako. Pero atin na kang napupusuan, no rin ka na ang karera mo kanina, susunod. Itapin po, kaya nung ali po kayang Air Force o kaya kayang BFP po. O kaya kayang teaching po, mag-akadim ko po, pwede yan. Sa lesena, baka nitang darakala pa po, reni pong akakayadwangan da po rening kakatamong talaturo na atin la pong bunga na top notcher. Manauli siya na nung buri mong sabyan, karening kakatamong talatuki kening Holy Cross. Ang kaya mo naman po retang, atin pong inspirasyon, lalo na retang magumpisa pa. Nung misa kasi, oras sa Chiyopukeng community, probinsyaya po yung metong university, atin pong, may graduate lang. No kami graduate, ha? Never heard, ating makanya na kaya, pamambuli, ating makanita nga mano, Ikay, sir, nano pong buri yung maging inspirasyon damo naman. Reta pong institusyon na lilingap ka rin kaya katamo pong anak, mika masanting pong kapalaran. Totoo po ito, sir. Actually po, kami King Holy Cross College Santa Ana, malati kami mo pong eskwela. Pero, many batcha po yung top 10 kening malating eskwela ini. Sana maging inspirasyon po ka rin kaya kaming estudyante at buong Holy Cross College community, yung maging achievement na po Mr. Cabral at din kaya kaming newly registered criminologist na magpursigi king karelang pamag-aral na ali madadalan king eskwela na ika tsuka king university ika magtap ka ali kasi metong ne pong living evidence i Mr. Cabral na diyan tsuka kami mo king malating eskwela megtapya at margul pong bagay kaya kamita anya den pong kaya kaming talatuki na tiyungin ni makirandam din ka na akong estudyante magsilbing inspirasyon niya yung Mr. Cabral kaya kayo na ayusin kaya kayong pamag-aral nung agawayo naman. Congratulations. Ika, panauli ka rin kaya katamong talatuki, magbancho. Kaya susunod mong karera, namburi mong sabihan karela. Itapin po, dapat, nung ating kapong goal, kambya, itang goal na ito, dapat taliya mo pangarap. Dapat itapin pong i-match make itang kaya kang action. Nung wala ka pong action, itang pangarap mo, kapilan man po,
matupad. Ala po kasing magic ang makanta. Kaya dapat magsikap ka, manwala ka king sarili mo at syempre king Ginoo na di na kang kabyasnan, siga ng loob. Kasi yung daratang etapo balo, masakit yung biya. Pero nung may garal ka, magsikap ka, yung sakit ng biya, agyo mong lampasan, agyo mong makasaw, agyo mong magtagumpay. Kaya biya, nung ka rin ka man may nibatan, ako man makanta kakwalta. Ating kang pag-asa, basta galingan mo, ka malalako hope. Kailangan itang puso mo at tsuya ka rin. Itang passion mo mabiyasa, itang magpakumbaba ka. Kailangan itang sasabihan dakya ka, i-cherish me, itang tanggapan me talaga, namnaman mo yung ganang tuturuda kaya ka. Uling datang yung aldo, agamit mo po ito. Oo, kaswelo kung may karamdam kaya ka. Talagang malalam niya po kay. Malalam niya po tubo hinga na ngayon eh. At ano ka proud kaya ka rin pa yung hari mo. Shoutout ka rin pong Memalan Kening Barangay San Isidro, rin pong Kening Santa Ana. O yan, nene, anak niya po Santa Ana, hindi pong kaya katamong produkto. At dakal po salamat ka rin kaya katamong talatuki. Tutuna, ngeni, o yan, sasapak katamong komento keni na, o yan, congratulations ka no kaya ka at we're proud of you nga rarening kaya katamong talatuking Kapampangan. At kanya, gambulan tayo po muna maning kaya katamong amanong siswan, bayo tamayari kakaluguran, dagdagan tala po rin amano, kaya kayo pong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan, word of the day, nanuya yan. Salipo, umapaw, overflowing. Salipo? Nanula pa. O, question of the day. Nano yung, okay. O, ret itang kutang tamunan din. O, nanong piyalong kanitang anak ka, ing buri mo sanang mauso pa si Bayong yeni. Luigi Manuyag, bahay-bahayan. Aro? O, ninong tatang, hara kanini. O, sulutang goma, balo may pay taas. Oh, raning kaya katamon talaga as mother Chinese garter. Oh, retang may maggoma ako na sinabi eh. Nakala talaga rening batang 90s ngara na oy ni may mag-share po kayong kaya katamong social media. O ita dakal po salamat ka rening kaya katamong talatugi Menal Bekeng FB channel na ni CLTV 36 ang gapo keng YouTube. Ayan, mayari na po yung kaya katamong metong oras sa pamitalamita ne. Ngayon pong Aldona po ning Biyernes. Nano pa ta? Abayan nyo kaya po ba si Bayo? Kaya pong darat ng Lunes. Rikoyak pong Jody po Ching Malagu. Ne? At manalili. Kasalungsungan ni Paulo G. Kakaluguran. Lalo na retang kaya katamon talatuki na maburing-mamburi. Ne? Imbis sabihin na kulturang Kapampangan, biyeda rin Kapampangan. Namaya po. Asuya po yung CLTV 36. Bangkanita pong dinantala pong maragula oras. Kaulantala po rin pong kaya katamong mga sanding at tradisyon. Kenny Pula Buat Kapampangan. Ako po yung kaya kayong talasuy, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen! Pusong makabalen! Takal po salamat! Luit! Ang kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga.